salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyin ümmiyin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyin ümmiyin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyin. Seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyin. Seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyin. Alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyin. Ya Rabbi, تvan روز مبارک بخیر و برکت وانا کے بخ وسیلہ یکیتیا عالم اسلام و مسلمانہ تفد انشاءاللہ. خدا تعالی وان عید ہانے کے بخ وسیلہ یکیتیا مسلمانہ بخ وسیلہ براتیا مسلمانہ بخ وسیلہ حج کرن و اتفاق مسلمانہ انشاءاللہ. خدا تعالی وان روز مبارک بوان روز مبارک فتنہ و فسادی ناو عالم اسلام راک انشاءاللہ. خدا تعالی بحرمتا وان روز مبارک وان قتل و قتول کل سر عرض اسلام دناوا مسلمانا دا بجیبونا وان فتنہ و فسادی ہانے کے خلاص بکے براتیا میں پہ زیدہ بکے حج کرنو خوشیے پہ زیدہ بکے انشاءاللہ تعالی. ام بناوے اویندار پیغمبر عیدہ و
و تمام عالم اسلام جارك دي تري پیروز و مبارك دكن. خدای تعالى هر روز واج ایرو خوشتر بکه انشاءالله و خدای تعالى وان روز هانه کے خیر و برکتا وانا کے لسر مکه منکه تفده بمینند خیر و خوشیه دا خدا خیره و مظن بکه خدای تعالى سلامتی بده و تفده بالسلامت هر نمالا خواه ناف اهل و زاروک خواه وان تفده سرسر و چاوه مهاتن خدای تعالى جو تفده راضی به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.